थानाय स्रांसालो कांग्रेसनि MP Dheeraj Sahoनि nogo thangai jobrokha income tax department bini nogo almari kupulung rang mankha 200 crore ni sai kubang rang mankha abni yagulo bini assistant ni nogo bo naichere kubangma rang mankha income tax department ni bukhaktui sai mankha 4 salni fungo MP Dheeraj Sahoni nogo bosta kupulung rang mankha abni logi MP Dheeraj Sahoni rachini nogo bo naichere kaitham bag kupulung rang cash mankha bini assistant Banti Sahoni nogo 19 bag rang mankha Banti ni nogo 20 crore rang mankha te baise bukha Congress ni MP Dheeraj Sahoni nogo tabusuk jora 225 crore rang mankha Odisha ni kubangma thayo naichere tongo sangrong sal jora 200 crore rang goni ui mankha phasalo tebo 25 crore goni kha income tax department Congress ni MP ni nogo 3 dozen rang goni jagnai machine tubukha belai rang kubang wngmani bagai asuk kubang machine tongmani yagulobo rang goni nani lerkha te baise bukha Congress ni MP ni nog ni rang manmano tuye tweet khlai saka মন্ত্রী পক্ষক নরেন্দ্র মোদী কাইসা কক্তমা বেদিক ni bukhaktei saklai jakmani mangpili no post khlai modi shika lukurongni rang no loot khlaimani jotono kifulei marinai abono modi ni guarantee Bureau report Kokharang